Tako dobijem otkaz na poslu u Njemačkoj. Vremena su se promijenila, ništa više nije sigurno, niti jedan posao više nije za do kraja života. A za nas je pogotovo stranca problem jer većina nas na nekretnine, dobijemo otkaz da trebamo plaćati stanarinu. Prvo ćemo riješiti situaciju koja su tri valjana razloga otkaza. Prvi valjani razlog je otkaz zbog radnika, kada radnik psihički ili fizički više ne može doprinositi boljitku firme, uzima stalno kratkotrajna bolovanja bez opravdanja, radnik je duže vrijeme bolestan i jednostavno se više ne može vratiti na posao i ne može raditi onaj posao koji je trebao raditi i sposobnost obavljanja posla mu je smanjena. Drugi razlog je zbog neprimjerenog ponašanja, to neprimjereno ponašanje svima nam je jasno, znači postoje neka pravila ponašanja na poslu, ako se ta pravila krše, može doći do otkaza. Ali prvo, prije nego što se da taj otkaz, trebate dobiti abmanog, znači opomenu pismenu. I treće je otkaz zbog promjena u firmi, ako firma ide u stečaj ili takve situacije kada mora rezati broj radnika, tada se isto može dobiti otkaz. Razlika između redovnog i izvanrednog otkaza je ta da kad dobijete redovni otkaz imate taj otkazni rok, uglavnom je to 4 tjedna, a ovisno o godinama radnog staža može biti i do 6 mjeseci. U tom redovnom otkazu znači odrađujete otkazni rok od početka idućeg mjeseca kada ste primili otkaz i tada se razilazite u miru sa vašim poslodavcem, mora vam dati cegni svakako. Ako kojim slučajem dobijete izvanredni otkaz, onda otkaz stupa na snagu odmah. Izvanredni otkaz se samo u specifičnim situacijama dobija kada su strogo prekršena pravila ponašanja firme. To vam na primjer može biti ako dolazite na posao u alkoholiziranom stanju, kradete i vrijeđate svoje kolege. Ako kojim slučajem se nalazite u probnom roku, isto tako možete dobiti otkaz na probnom roku bez opravdanog razloga i tada je otkazni rok 2 tjedna. To vrijedi dakle za sve ljude, u probnom roku ne vrijede ta pravila koja vas čuvaju od otkaza opravdano, jednostavno poslodavac može reći ne trebaš mi više i za 2 tjedna vas više nema. I sad, našli smo se u situaciji da smo dobili otkaz i zanima nas kako potraživati svoju plaću. Ako se bojite kojim slučajima poslodavac neće isplatiti svoju plaću, tada bi trebali napisati jedno pismo u kojem tražite od poslodavca da vam isplati plaću u roku od 2 tjedna na broj vašeg računa i ustavite broj računa. Pogledajte obavezno koliki je prekluzivni rok za traženje plaće, to je u domeni Arbeitsgerichta, zapravo radnog suda, a popis svih radnih sudova u Njemačkoj imate u opisu videa u tekstu o otkazu u Njemačkoj. Svakako je grozan osjećaj za nas strance kad ne znamo pravila i zakone u Njemačkoj i onda jednostavno poslodavci misle da mogu sve na što hoće i ne žele isplatiti tu zadnju plaću. U takvim situacijama bi nama trebao odvjetnik, zapravo pravna pomoć, a zbog nepoznavanja njemačkog jezika pravnu pomoć ne možemo dobiti zato što se sa odvjetnicima ne možemo sporazumiti. Zato sam ja za vas pripremio isto tako u opisu videa o istom tekstu otkaz u Njemačkoj. Pripremio sam zapravo besplatnu listu naših odvjetnika koji pričaju našim jezikom u Njemačkoj, da ih imate uvijek u sebe jer to je svakako lista koju trebate i morate imati, pogotovo ako ste stranac koji radi u Njemačkoj. Isto tako u listi imate kako se pripremiti za razgovor sa odvjetnikom i koje dokumente trebate ponijeti, tako da je lista stvarno super. Mnogi se pitaju može li se za neopravdani otkaz u Njemačkoj podići tužba. Naravno da se može podići tužba, prekluzivni rok vam je 3 tjedna od otkaza, znači u tom periodu imate pravo tražiti vašu pravdu na radnom sudu, Arbeitsgerichtu, i u toj situaciji bi na drugom stupnju trebali imati svoga odvjetnika. Budući da su odvjetnici jako skupi, isto tako u opisu teksta u videu otkaz u Njemačkoj imate jedno osiguranje, zove se osiguranje od pravnih problema, zapravo Rechtsschutzversicherung. Tu imate sve detalje o tome kako otvoriti tu vrstu osiguranja da se osigurate od skupih odvjetničkih troškova. Ako kojim slučajem vaša firma ima sindikat, znači da ste tada od sindikata zaštićeni i u toj situaciji ne bojte se da ćete dobivati neopravdani otkaz zato što ako se nalazite u jakom sindikatu u Njemačkoj, oni će se uvijek boriti za vas. Dakle ljudi, nemojte se bojati dobivanja otkaza u Njemačkoj, pogotovo zato što kada dobijete otkaz u Njemačkoj imate pravo na korištenje zavoda za zapošljavanje, znači novca za nezaposlene. Preduvjet je da ste radili godinu dana unutar 2 godine u Njemačkoj, to sam pisao i pričao već u drugome videu koji se nalazi na mom kanalu. Svi pretplatnici moji su to već vidjeli, tako da
Ne znam šta da vam kažem, znači otkaz je sastavni dio života. Ako dođe do otkaza, nemojte se bojati. Otkaz ne boli, ali boli nepravda, zbog toga ono što sam govorio za pravno osiguranje, što sam govorio za odvjetnike, svakako pogledajte u opisu videa, jer će vam to sigurno pomoći u budućem životu i pomoći će vam zapravo da vas poslodavci ne vuku za nos. Kad poslodavci znaju da vi znate ove izraze i kada znaju da vi, na primjer, imate Rechtsversicherung, da poznajete neke odvjetnike, vjerujte mi, ponašat će se prema vama drugačije. Baš zbog toga što mi stranci imamo dosta problema, ja svakako stalno radim nove video materijale, tako da jednostavno lakše shvatimo zakone i pravila u Njemačkoj i u njemačkom društvu. Bitno je samo da se što bolje integriramo.